Ay, melo ka man masuk ka di. Ni ka jo lobola niyan, pudang ni kada. Ape bawa ro. Apa pura mamalakay. Jo kar kulobola niyan. Pudang ni kada ape wa dimi bawa. Namiani ro. Oh ani. Ani. Hey, entau ro. Ah. Iya jolo. Ko pudak ko. Yulu ko may pachado yulu he. May chado ko apa sih? Kunne je he. Ka berhasil minne. Ape bawa ko loksan ro palepa. Iyo. Berhasil mi? Iya. Syukur ka sa. Ya ape bawa. Apa Mariawa zaman nenne. Hari ape kesan ro makutana. Kada ape bawa. Oh iya pale. Iya. Talong mo pale dio, talong. Iya. Yang kamu urusan dulu wani. Kalau mau ngayi kita yang kamu di. Kalau kita kuliah Pak. Angkat kuliah nun nae. Dapat jamana? Iya. Ai na jame bolana. Ai na jamatungan. Iya. Wang katulan nani kita naik. Podak kijolong di. Sandro bolilao. Situ ya di rumahnya saudaranya, pada kerja dulu rumahnya. Oh iya pale rumahnya saudaranya toh yang di sana. Iya. Ini kapan nih? Ini mau saudara. Iya. Assalamualaikum. Angkat ke sandro beli. Kamu kata? Ayah kamu kata. Loh, ayah abu Tahu roh. Tahu kau mahe. Iko yulu. Iko mo je. Oh, matu tahu mahe. Iya. Cara ko. Boleh ka bolaton na noro na kukide tu kan tamat jama. Iya. Nang kanana po nang kada lette boleh sandra pa ijame pe bolata. Mamenya, ku pakanja kino tu apa macik kay urui. Pakanja ni para daya pa juro. Baru para dana din silay para baru iki. Yang kulele non de bulan su pulo ini. Apa para luta sana lumay na? Para luku. Ini ko bawa biasa. Alo may madio, perpusang, malakay mi. Oh. Iya. Milo ka bahal kada apa pahaki macera. Pulo pa malakay na? O de sa mundang-undak ki. La, makutuna de umulado. Iya pura maka de kundaki. Apa mabilalada ka boting. Gorontalo polo na tanah. Anda pada buat nata? Di Gorontalo Sandro, de nawat di lome apang ka zaman na kasi ya kinasuro. Apa mo kasi najama? Makan jaman na? Makanya zaman na Sandro. Toli goro kina na ngaling. Jadi ya muro de na lumai. Goro apa? Mega tu goro. Ole, goro chika na goro lowang, na jama. Na jama mana je goro? Goro balao, goro bukang. Megala daya ro bas di goro, de nawat di kepodak jolo. Apa zaman na ya ro? Iya pandai. Jadi apa wa di kubaw Sandro pelek pennya papahe lu kakasih angka. Iya mau sesuai zaman laki muna apa na jam itu mbah lumayan. Yo lo pale Sandro kulo bak gangka ya. Iya. Talo mo pale. Di mondro mo ko ini bara malasilas sika. Iya pandai. Iya. Ay meta. Yo de. Iya. De kumita ka. Iya. Cara mo dipejo na apa mi kajo tama ting cinap. Iya. Ay mudah-mudahan kasih na bara na bawang rumah tu si bawa do si bak na maro. Ami makasih cicilan na bajuku. Cicilangan ko apa mi kubaca kasi saudara aku ay mudah-mudahan kasih na. Oh, kau gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang kumain nai? Iya. Apa beda pada zaman laki tanah anak aku tu? Anu, pakai bujung. Madalas tu masa zaman laki muna apa pagalian sa pale, pagali bujung. Niya sa mo guru chika guru luang ni rumah tu. Iya. Guru buka nga pinina kay mana la. Tanya sa kada jam Mariaw. Iwa to Mariawan ni madalat toy. Iya mo Sandro. Kupalit pa mi Sandro ah. Tatari lang Sandro.
kiri kia Sandro apa me kalau kurang talo baja. Oh iya nak, ku terima mi. Terima kasih banyak nak. Sama-sama Sandro. Rio makipayolo. Iya, Kak Jo. Iya. Bah, mereka selalu cer buraku. Apa deh kumalak kayak coba tanya Sandro we. Kami kalau pedagang lima jolo, suruh si bawang. Kenapa sih si bawang lo konoro? Lu kata satu. Oh, boleh lima jolo. Oh, aku udah lima. Oh lima. Oh lima. Itu garo. Indah lah, aku asal saya mau dengerin ngarep pura malakai. Mana mesti secara pura aku asal saya mau dengar maki. Lo kok main? Kok main? Si bawang aja lo Sandro mi Pas pasti dia mau mengarak ki. oleh, saya ngarang. Kemarin nomor HP mun rum. Kuntung nyamangi. Kalau cer dapat buraku, Bos. Parah lu itu. Iya, Mo. Happy bawa. Ayah rumah nue. Lo macai mati. Oh iya iya. Sistem itu. Oh iya, ya sesuai zaman ambon aku toh. Kau satu musim apa di kusing apa? Iya, cocok nih. Iya, aku pas dia pimatu. Sebab dia mau mari ngarang. Oleh, tak ngari raja tu. Siapa mau kepalena? Si dia mau gaje. Oh, si dia makan je. Kamera pasti dia resang. Dia olah kalau ngomong ah. Oh iya pale. Ya oke. Oh iya, kamera he. Ini mau. Waktu tuh satu Iya, oh sesuai mu tuh satu zaman ambon aku. Dia di kusing apa zaman anak Iya, tolong mo. Ang penting pulcera ko. Basaw ma. Sama maka. Apa me ka berangkat baja mo? Me kilo pale. Iya, pa Jadi dong nga sa dompan ni tawe manguto. Iya. Kaya me makiro ko para luwang. Lepa Tommy. Iya. Iya pale. Oh iya, kalina. Kita lu kalina. Sira. Oh sira. Pa, me kalau na nakalukuto sa dinero na bawa Ang kami nagawa kang ngero. Iyo mengerti ka na Tandre pa kami re. pada kasi makunray. Kalau bola na Sandro. De mo na rin Monro le bola na yung saudara na. Jamay. Bola na. Oh iya pale, terima kasih ya. Kalau pale. Iya, talo mo. Kita mau bola na saudara. Sama. Kamu ingat tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sandro. Kamu giliro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak main naik. Tak main. Dong caro. Nani, tar kalau buku dia dia. Atau pun nang yero to macira ini so to para bawo. Ay, isising sekarang ng tardi. Yolohin. Apa tuh si para lutiki na? Ingkare si bawa kupura ku balo mai. Ang kasi katta na melo mai manu de kuste karamele napa. Pangkat katta nang iya na me man lumay gare. Iya aja Sandro he. Tapura tadi yo biasa ro. Malakai maka. Melo kacerai. Oh iya di pala ya? Oh iya. Pura maki malakai. Nak kina. Unda ki Sandro pemabela ka, eka Papua. Angka ketaku lumai me kacera pa buraku. Angkari he. Kalau kue, aku tuh sania aku Sandro, kupuramu kamalakai lo kacerai, apalagi sesuai zaman ambuan aku. Oh, apa zaman na ambuan na amo na kaluku tuong baku ni tandrene. Bela nang bawin ni. Nakala mana zaman na pag ano pajabay, lakek ku Sandro, matandra na zaman na. Kumusan na ro? Naliwa tandrene ko na kalamana pa jaba. Yung mga apa? Kendri kaluku Sandro, zaman ambuan aku. Alhamdulillah, itu anak kasih nama buah, jadi lo kacerai. Astagfirullahaladzim. Kata na to, tapi zaman na laki mo. Iya, mah tanda tunga. Ala. Naliwangi pajabay, tandrena. Hindi na kajay to. Iya, may masa. Kata nila ata Sandro. Butarima mina. Ito na kecelakaan mabupulasi kalau kue kasih. Lah, sukula dah ko na. Permisi mo pa Sandro, terima kasih banyak gara-gara ini aku malakai. Terima kasih banyak. Maka Sandro, kung kamu pawati si bawah kumelo, kubalo may di kubaw mo ya. Iya. Kaya bawal tara na. Iya, mabubosan. Iya. Talo mo pala. Alam Salang ketua kiro ya kung kamu na usa. Dua mo na minsa alasan mo diga makata. Ang kami bawa ka lukutua, ang kami bawa nasa ka papadara. Nabawa to makiso no nasa ka pabayad mabanguna. Mika selalu sapa iro Sandro puro dio maling iro tawir apa. Murman ngara malakay. Aya si mundur masih ya mundur lado di kampung ai te kasi ya. Kalau sampai gara jolo. Bah. Par si tapay iro Sandro puro ro. Jol gara cili-cili lo kutan tanah ya to garo. Lumano ni ang dulu ilele.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo kemana? Nak Iya. caro. Padahal luka apa tuh? Deme ka baku tanah-tanah, ini ka pura rodio mani ro. Tumalula do pura ro. Oh iya. Sulak biasa tuh nah. Malak- Iya, malak- akan sauna cera Ba cocom sanro. Hmm. Apa iya mani kapari na darah di puku laku? Iya, Bila bisa tuh tuh. kasih dio. Iya. Hmm. Banyak yung lumayan ka. Makanya sudahnya. Oh apa di ku bawah? Nasa dia mana mo tuh ya rumili Oh iya cocom Iya. pale. Banyak pina. Iya. Lupa mana ini main natandra dan so. Oh iya iya. Rini kaya monro. Deh, sementara kita ini nak. Ya pada ko berhasil ko pro ko dio, ada pada runa dua daw apa-apa. Masa sok do na apa sana kalau ku betul tandrena runa bawa ka kun tandrena nasa ka papadara. Si bapak jam bangunang. Lah di sisi na si kanangang, ya ko tulo matera pa sesuai. Barra gado iga. Kwa kiro. Lah tu bangun-bangun mana tuh kiaro. Ma tu pasukku sanro. Kalau malakai muka na por kita tadi oka, ku pasuku-suku pi. Iku share. Dahan na, bahaya piya. Makili-kili mo kulumain. Ha? Makanya tuh ko kili ha. Apa makili masih ka tuh tak buka parkusang. Pale sanro, lisu ka pale jolo di. Iya. Baji pi kulo maisi. Laga pale